kirete nkobia yele yekie ne governor Kiraitu Murungi. The Member of Parliament, Dr. Kanyuithia Mutunga. The former Member of Parliament, CC Beto Barato ina montu kuyeruari. Mheshimiwa mwenzangu, ura awakilishi waheshimiwa Barabangi, Mheshimiwa Kayenga Wirigi, the Chief of Staff, family yekwa, nyonko wakansa nyenko watu umewata mapema kidogo, na woni mbichie kidharimo kiabiyele ikiao, kiambari ikiao, kiabiyele, na inkwenda kuwa in every occasion, ila tuwadra tuenio education day, imbakikisha chindana nwerera ndaringiro kura nkenda untubu budra buri on record. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na bwana deputy governor nenda ndaromba kura oni ndawire nontubu yatwamenera kya bafu ba Kristo nataka, lakini ndawire okay akwethera for whatever reason Bwana asifiwe. Bobwega deputy governor wetu na all protocol observed. Ngo chomya nkatho muno tukwezi anarwa marieto mbita wa Karen wa Karethi icokeria mwathani katho tukuyenene ire atumbithetie kwithira turi aja nkorokinga congratulate aritwa beto tonto bwangu genjegera baritete. Ngachokeria Victor nkatho mheshimiwa wetu nkatho nontu bwa kumba kubangania kiatho giki nene uju ibo kumenya turare na challenges nene igita rĩrĩa covid na rĩrĩa mheshimiwa ugire ambirire bando kiatho gikenderea indagire ogwa sana ndamuria gikabwa kweli na mantu ni ujomite u tukarita support ona ni wantu inyabate twire ngugini, but I thank God nonto mantu jara ambiririe orire ambiririe 6 years ago kaeteta akija nene agia gita na gita antu batho ananki bocokaria nkatho mono nonto bwa support yenu ukethira teba ubwe maromba jenu tutende kwithira tukinyite au tukinyite atho anayo ngwetende kwethera kinyite au ikinyite, lakini gukurukira maromba jenu na ngwataniro yenu na wendo bwenu iketomi manto janene yontu kwezi anarwa ndigwa ngwiritwe sana ngitokairia mwathani nkatho imanto amanene na tugeta na mbere twitira antu batho anangugi ndabwirire ni bwana nkera Karethi kura ndemoririske baobwe nontu inga yo mu place au etene kiu aburitira ngugi na rietore awere kumithwa gukurukira ngugi ciawe ipo bwega counting government nontu bwa the good relationship that you have been with Victor ukethira teba obwe urabutwira bobugwete njara nontu changes ira tuonete nateka tuguika nateka tuguga mantu norongo inyaba kwibo kuona bokenda go force babo poetekeria mantu jara jationa kwejo chareo mantu izari ngogeni riti nene na ito etekeria na twira ngai bobwega nontu batongeria barabara imbere yetu ekoro twendete gitara campaign teko mayadera bogete kirwa kwa irwa na gasukare na gasumbe na 50 igwetekia into bibio nde bigoreto kikyo gento kya maana 50 uteno ega gwikia ira bwarire 2017 tekuga thai kurwe ukurikana na arire 50 ya mwana siasa, lakini manto jajo nde jathithitwa ni acore beto kibacoka iria nkatho nontu ukethira tibo na bautu twingwa tutindi umba but the support
iria twe inyachore betu ni nene sana kwigwa bochokeretwe nkatho mono. We feel humbled tutiumba twinka inkwenda kuria antu baba athwana rira bona nkiritanairia ngui na gavana Kiraitu Murungi na Titus Ntuchu ibwira kwa kana buthura ibu kwenda mbeta na mbere na kuritaniria na gavana Kiraitu Murungi na Titus Ntuchu na tuwatana mkono inya 2022 ibu kwenda bau baba kwenda wapi? Mkono juu. Bwana Deputy Governor nde oni ndire ariende na a lot of blessings kuma kire ward ya athwana so wango na nketheta mantu ya thirikari ndimi support nontu antu babo ndei bakete ba ward ya athwana ndina list ya antu baraba umbete otoma tuketha tuena mathanduku mana ile ya mbere yenu mattresses oyachio miringeti na tuena mbecha tukaya na ntuko yeruare ichumanite na achore na bwikwa muchore kwa Justin Muturi, Speaker of National Parliament. Na mbete na ngiri imwe ile ngiri maneana ya dhatu. Wapi makofi? Ibwega nonto bwa ondingira kura nonto kidira te kura irabwa ningire. Te kiomba kona na Justin Muturi. Na PS. Na by the way, on a very serious note, yokieni kevicha PS etawa kevicho kwenda kuchokia Lumbu ila ntumiri wengi chukua hiyo salamu. Bwana Yesu asifiwe. Na nambere imbu weo wandi athwana tukuria thina muno tweka kithi no tutute ndio kabwe ndio te akithi ari ambere imba naustio especially not to our member of parliament is present. Maratasi yonde ya wakikisha wandi athone kumba kona dio kane witwa division ya tieri yake gazettement. Toto wakuma maiti. Lakini yoko daktari huwa dutango kampani yetu adilaru. Bechira kutumira buinde. Yo nibutakia. Ende nendo boye tomikeu ngoti yao Dr. Mwiria imuchoreo kwa ndenda mbere mutaura ira mbuthakia kenda meko yana kiona chio. Number 2 nendo yoni mbuthakia becha bwana MCA on bredi mwana omwe nide okuma odieku through your office menu chanto bakuboya kamurira fimu angeria form 4 Margarito Murungi na ofisi kama supportete ayeni hata mimi nimeguswa kona babo panda tutwana ndenda wona at my personal level kedara we kana area na max of 350 agate kumanja yo chumba bwega ketwana tora torea no ntunya mangirita teru are omba kora mau odhiria no ndagena ngirita inge na makanya dire form 4 tesa sawa onde na nyine kwa kana kama karethi na ngakothomethia manga form 4 kubirirwo muno kiatho kikaruare na ikiatho iki amno ne ntutukuna na bonthe bathona wodi bakurikanirwo antu amwe bamwe baye hotel bo chukuru bangi be hotel bo indo bya chukuru bamwe baye wamecha kuwithe shopping na fachi withe chukuru urankienda kuoko kwe kiatho bya ina hii ndio tukwenda te kiatho bya turona bikiendelea kwa itare nene chukuru ichiererie ana bakoroka bangi baraba utimu muntu munene barachita abanene bararia kiatho baya kwira ana well done baya ukona murana baraba akolokere baitha chukuru itukona antu bakianga bakiwa ichia mabako lounge bakawa no peu churi kioto bato churia mtura kwanga akiwa na ko lounge kiama au churia na baba redi kwa last month ina baiti tesa kondare bange itokona bae mali kunyi bako withe mechama ni siasa bakia bainga resources cha dirikari abo bakayande bange bakayangarine na ina na bodyguards kwe mtu aradwania na raumete no abwithe kiathe nyeke thike chukuru yele au ri no ana bana matano au ri achore baya ba mwati kiana ba chukuru kwa tweka tutume hao tumere resources cha dirikari kwa withe into ya vi manto yange yako ya kwinira antu rwembo na kwa kurari mechama niyo iturekane ayo
nendo